Ali kad ja kao čovjek i kao umjetnik, kad ovo sve pogledam, pročitam i uvijek pročitam kad izađe vrlo rado, i kad sve to pročitam, ja sam stekao jednu sliku da smo mi Bošnjaci, znači svi Bošnjaci, ne samo ovo ovdje što je došlo, muslimana, da je nad nama jedan, da si ti vidio i da si tako ocrtao da je nad nama, nad Bošnjacima, jedan ogroman zeleni kukac. Kukac. Čovjek da sam mnogo nekakvih nogu, trvošina mu je ko nebo, a mi smo Bošnjaci i ispod toga kukca. Sad taj kukac, to je ko životinja, on ima glavu, ko onaj mravojed, on može onaj pipak svoj baciti u Ameriku. I šta ja znam, to ima one noge tanke, zelene, nekakve ruta mu, stomal, one rute, ona dlaka je nekada možda, šta ja znam, greška nekog istaknutog muslimana, prvaka, nekad je greška obična insana u dodiru, nekad je ta dlaka što visi na tim trbušinjama možda i neka laž, nešto, neka greška među ljudima. A one noge, on ima možda mnogo onih nazglavke, one zeleni, one nogu što hoda, ovako čapa, ona mu je jedna noga, ti ima tu formulaciju, svi njima kaže SH, jel? Ta jedna mu je noga SH. Ona mu je jedna noga, ona bila što je tamo gazara, Bošnjake, možda prije 15 godina gnječila i sad stoji ko vojak i onako hoda okolo, nego. A Bošnjaci su ispod toga skakavca. I taj skakavac, ne je on drugi, se hrani Bošnjacima, to mu je merak. I sad oni Bošnjaci, možda smo mi njemu sad ispod trbuha, mi što smo ovdje došli. Pošto on gleda, on mora da baš gdje hoće. I one noge pored nas, evo možemo i ovu noga, ova jedna noga. Še može, to nije zgazilo nikoga, ali mi ne vidimo, ne gledamo. Oni neki Bošnjaci što su otišli u Ameriku, misle, pobjegli mu, on znao ovako preko okeana, kvak, onoga jednoga dao Bošnjaka, pojedi. A mi što smo ispod trbuha, ovdje njemu, što kad će nas početi, to je Fatmir Al-Spajić nam je nacrtao, ja ga nisam vidio dok nisam ovo prstu. Kad sad ja vidim njega, i sad ne samo da je Fatmir Al-Spajić nacrtao toga, vidite toga kukca, sad ima još gora stvar, nije da je on životinja taj kukac, lako bi sa njim, jer svaka životinja ima tabijat. I ti bi ufečio, tabijat te životinje, ti mogu da mu te noge nekako, da ga ufrefariš, ubiješ, savladan. A ta životinja, taj kukac, on nije životinja, on je nešto, šta ja znam, da ne možeš ti njemu pofatat kad on, ovo i ono. I sad, Fatmir Al-Spajić ima sablju, ali on je dole ispod tog trbužina sam vadi sablju. Nigdje nema neki Bošnjaka da i oni trgnu sablju da prilete Fatmiru, pa da makar ono jednu nogicu otkine. I uopšte ne znaš ti koliko ti noga ima i šta znam. I sad,